Yüreğimde yaşamaktan seni öldürttüm. Birovni kutayaptınız bile. Ova. Gölde жүрөбү. Balık bulağanı ketken. Emdigiçe жоқ. Gelip kalar hem. Gündün soğuktu bile olmasa tolkunda elacağız kim var. Üşüdünüz mü? Elimleriniz kaltıraydı. Sizge şu an selgilerdi görgünde özünüz titreyiverecek. Kapıray. Daha bir kızı var. Tiy desen tiybe desen tiyet koy. Ay görmay. Şunday da kudulardan bulut ekeni. Sizdin maşina öteki. Жоқ. Deginiki. Bunda gelgeningere kança oldu? 3 gün oldu. 3 gün. 3 gün. Geç gelsin aranda. 3 gün. Bunda soğuk.
Sudan ıslay başladı. Küçük oyun. Elden kalsın. Gel. Elden dükkandan ele tacap büttük. Hey, men gezleme satkan bölümünde işteyim. Atege bölüm, bizim bölümdün başçısı. Yıl sayın gölge gelip çömülü olmasam yüreğim girdip geççüdü. Kızga yok. Gölceğe endigi digileyiz. Deyip al kulağını getek. Amerci gölcekte salam. Gölcekte salam men. Gölcekte salam. Salam men. Gölcekte. Zerkes ko. Tuğruktu dört kıdırsan da seyir kuarttım da mal koy. Kayda var bu malmaydı. Tuğruktu dört kıdırsan da seyir kuarttım. Tigi işimen de zerkes ko. Ne? Yok, yüğümüz ko değil de. Yok. Oynaşım. Ay niye çatan kaldınız? Ha? Niye çatan kaldınız? Niye şebe duras mı? Ya. Ha? Hey. Hey. Şunday tolkunda göndermeye uçuruz ya. Ha? Tolkunda жақсы көрем мен. Жақсы көрем. Таңба санаториясындамын. Ne? Офицерсіз бе, ha? Ya. Шығыс жақта сақчы катердің капитаны болчумун. Анан? Азыр отставкадамын. Отставкада? Ey, yaşınız қаншада, ha? Шарт ошондой болуп калды. Үй бүлө бар ма? Ya. Бар ма үй бүлө? Бар болчу. Азыр жок. Курортко келгендин баары эле бойдок боло калышат. Бойдокмун, Кудай урсун. Ал мени таштап кеткен. Балдарыбыз деле жок болчу. Ой, чын эле айттыңыз, жөн эле айттыңыз. Эмне үчүн ажыраштыңыз? Эмне отуңар күйүшпөй калдыбы, а? Ооба. Быкчып эле көк түтүн чыгып калды. Билесиз, билесиз? Билесиz. А дегенде, жүрөгүңөрдү колуңарга кармаба. Сүйөм, күйөм, Аллам деп аркасынан чуркайсыңар. Андан кийин кызыгыңар тарагандан кийин сен андайсың, сен мындайсың деп таштап кетип каласыңар. Аны кайдан билесиз? Төргөчү цыгандардай көзүм ачык. Чын элеби? Мохнатый шмель, а душистый хмель, сабля серая в камыши, а цыганская дочь за любимую ночь по родству бродяжей души. Так вперед за цыганской звездой, кочевой на закат, где дрожат паруса. И глаза, глядя бесприютной красой, багровеющие небеса. Байқадыңыз ба? Байқадым. Сізге жігіттердің ашық болып қалғанда рас екен. Ей, бақыт деген бұл тілек емес пе? Сіз бақыттылысыз ба? Bir кезде болған. Азырчы. Азыр жоқ. Мен жөн ғана жашап. Бұл не дегеніңіз? Сигара тартасыз ба? Тартам. Кубинский. Оу. Сигар. Өзіңіз бақыттылы болдыңыз біле?
Esimde yok. Ya kıskançak mı? Ay alçak. Salamat olun. Sağ ol. Recep! İçime calım bir person ölüp kalamaz. Bir deken kaldı öyle. Korkmuştum olup ettim. Cidden. Hoppa. Onu kim tartkan? Bir jigit düşüp kettim dep kelgenden çay versem sigara ne sigara. Çekken sigaretine karaganda göyrөңдөмө көрүнөт. Iya. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Cimcata. Direktör Jock. Toprağın eldeki Jock. Yok. İske. Çığırıp duram. Çay içesin mi? Andan güçlüsü yok. Konyak mı? Andan da güçlü. Siz. İske. Sen öyle gördün mü? Dayı ben öyle uçurum. Bakıp degen ne ekeni bilesin mi? Bakaç. Alın ya. Bakıp al degen sulu bir geç bolup anısın battuğu baldırın sılan otursa aylanan cımcır gölgana şartlanırsa. Men bu çaka çıkardı. Doktorga göründüm. Al beni. Hiç kaçan görüyorsun diye ayıttı. Oktum. Yoksa bana niye uçukpaysın? Yoksa bana niye uçukpaysın? Yoksa bana niye uçukpaysın? Uçuk kadın mı? Bilmeyim. Ben de bilmem.
Operaga girip ırdasam dep kıyaldanчу. Mektepten хорuna katışчумун. 10-чunu бүткөндө театрга бардым. Театрдын администратору жаш кыздарды көргөндө шилекей чууруп турчу кашкабаш кийишкен. Ал мени гардеробко иштетип койду. Азырынча иштей тур. Кийин сахна жагына өткөрөм деди. А бир күнү ал мени үйүнө чакырып алып кийише баштады. Мен кетип калдым. Эртеси жумушка келсем, дирижер болбой койду деди. Ызаланып ыйладым. Үйгө барып ой чейин дедим. Бирок Орукчан апамды аядым. Андан кийин дагы бир артистке бардым. Ал артист менин үнүмдү угмуш болуп, өн келбетиң дурус, шыгың бар сыяктуу демиш болот. Эмнегедир жийиркенип кетип калдым. Bir cuma iladım. Анан апам башкага жоруп, өзүнүн тааныш акшеркасын чакырып келди. Анан бардык окуяны айтып берүүгө аргасыз болдум. Анын бардыгы алып апам экөө каткырып күлүштү. Men oynap жүрөм. Зерикпейсизби? Кес-кесте зерик. Мен түнү менен уктаган жокмун. Эмнеге? Өмүрүмдө бактылуу болдум, ошону эстей албай аттым. Тилексиз жашап турсуз эмне? Тилегем. Бирок алар зырлык эмес. Тилексиз жашаган тынч көрүнөт. Андан кийин эчтерсе тилеген жоксузбу? Түрмөгө камалбасам деп тиленген. Түрмөгө? Камалмакчы болгонумда тийгенет мени сактап калган.
Oyunuma 700 ming so'm akça tushdi. Ishimni sotqat ko'rmak bo'lishdi. Xizmatga bormay qacha meni olib ketishdi, men uyda kutib yotdim. Apamga duoyim yedim. Men qamalib ketsam, al qurg'ur o'lib qolmoq. O'sha etib sanam sanma bo'linayotganda, tegildi dag'i bari yig'ishtirdim dedi. O'shanda apamga suygan esdan olib quchoqda o'ylab ko'rdik. Demek siz oşunda baktıl olgan ekensiz. Hal жақшылық қалып болып шықты. Kal? Qandaycha? Қалып. Менде Ханатайла өз жасаптыр. Мендегі тауардан 2 басқанды қатып қойып, қайра өзіні қошып қойғанын айтты. Өз мақсатына жетіш үшін. Oşonda al maksatına жетті. Hey, sen Emrah'ın bakmasını geçirdin mi? Kalpeye girelim. Geç gerek olacak. Kayda? Döndü bu yılga! Haydi bu arada arasına! Hey, oşa menden kalgandan göre. Bu cüzü kara seni betbaktı kılağı da otpay mı? Dağı? Dağı mı? Dağı seni satı algan. Ha bu barıp durgan şerbendeçilik. Sen neyle dalışa dağılmaksın? Andi jek görmüş bol, özünde jakşı görsatıp gelir. Barın artındaki jakşı getirir bir maksatlarına jetişi için neler barsınlar? Siz meni antik korduğunuz. Ağırmızca. Andam ne için tetik kapışının arasında bokup jatıp alıp çıkkandayan geldiniz ha? Men hanım sizdi göreyim dep gelgenmen. Oşanday mı? Al joktan men makul kılgılat dep oyladınız be? Geçiresiz jigit. Andaylar bunda jok. Men jakşılıp kara. Oşanca, mağa jol olgu. Dediğinin anak sörtüşünü mü? Oşa jok neyine kesin? Ben dediğin jakta olgan kışakta. Ben dediğin jakta sürünseydim. Bağa şolardım. Kaysandım. Yalan! Siz adamlar jönde ya jaman oylattınız. Ha sen ayağını taşlap ketken ezzalan bir ön baktısın göre almaganlardan sığıktın mı? Siz baktılısız başında. Ova! Ova! Men abdan baktılımın! Oy men abdan baktılımın! Men bakıpta bokup duram! Men abdan baktılımın! Siz tegişmen bolgun baylanışınızda aktaş sürüşünde otasız. Ova! Dağ oşanday. Ha sen bolsa bir oyun yaşosuna soğuk tup şoğundu salbay. Jol! Jol! Toktu! Karaç, meni ile otur. Sen nasıl geçip kalasın, barını unutarsın. Men uşul jerde жалгыз kalam. Sen kimsin? Kim ekeningni bilgim de kelmeydi. Бирок эмне үчүн капкайдагы бакытты сурап жаныңды бейпайга саласың? Эмне үчүн баарыңар макулдашып алгансың, жалгыз мени айыптайсыңар? Эмне үчүн имерчиктеп андан кете албай калганымды менден сурабайсыңар? Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, акчасы менен машинасына кызыктың дейсиңби? Акчасы менен машинасы жерге кирсин. Мен яғни ешнәрсесіне қызыққаным жоқ. Бар айыбым жалғыздықтан қорқу. Кішкене жағымда
Баркуттан жасалган аю курчагым бар болчу. Ошол сууга агып кеткенде мен кадимкидей ооруп калгам. Атамды да билбейм. Апам кургак учук менен ооруп калгандан кийин биздин үйгө эч ким каттабай калды. Мына ошондо жалгыздык уяттан да, өлүмдөн да жаман экен мен ошондо түшүндүм. Атиги келип мен түрмөдөн сактап калганда мен аны караан тутуп анын күчтүү колдоруна эркелегим келип, анын бардык кыйынчылыктарына чыдоого бел байладым. Ошол учурда бүт ааламына көмөргөн көктөй ажайып, өзүмдү бакыттын канаттарын жайып асманда калкып жүргөндөй сездим. Тиги үй бүлөсүн таштап мага үйлөнбөсүн билсем дагы мен кейиген жокмун. Себеби өзүм да балалуу болгону калгам. Өзүм да балалуу болгону калгам. Ошентип жүргөнүмдө тиги келди дагы. Өзүнүн жүзү каралык кылганын айтып берди. Жер астын үстүн болуп, бүт дүйнө мага суук көрүндү. Күйүтүмө чыдабай врачка бардым дагы, жүрөгүмдүн астында жашай баштаган наристени өлтүрдүм. Бардан көңүлүм сууду. Ошентип тиги менен кала бердим. Сөзүмдү угуп бергениңе рахмат. Эми кете берсең болот. Эмне чыкпайсың? Балким мен ант корсуп алдагым келбей аткандыр. Балким сен чын эле тунук адамдырсың. Балким сен чын эле тунук адамдырсың. Балким сен чын эле тунук адамдырсың. Балык эмес, балекет жок. Бизге суранам бул жерден кетечи. Суранам. Эй, үйладыңбы?
Айтчы. Sen emne üçün bağa bastondu қатып қойғаныңды айттың, а? Sen аны айтпай қойсаң, мен ешнәрсе білбей қалмақпын да, Ескен. Айтса, sen неге маған айттың, а? Неге аны айтып мен жаным кеттің, а? Мен ешнәрсе білбей қалмақпын. Geçirerin bilgen. Ошон үчүн. Анда, sen meni ayaldыққа алат белең. Ескен, sen mağa үйленіп білең, а? Айтса, Ескен, sen mağa үйленіп білең, а? Жоқ. Неге? Sebebi suyu degen erkinlik adam balasının ömrüne biraz jarık bergen kiçinekey jırgal. Al turmuşta kaygı kapanda mayda varattan alaksıtıp geceye gelgende ölөбүз деген oydu unutkарып koyot. Agokuz. Ököz baş koşup kalsa. Erkindigimiz teskersince kişen bolup, biribizge juk bolup köngülübüz eki başka erkindikte eңсемек. А мен sen үйленелегіңге жолықсамчы. Бар бер. Үй бүлө болгон жерде эркиндик жок болот. Аны бары билишет. Бирок адамдар жиндин эмече өздөрүн кишен салышат.
Салам. Біздің маймылдос сізге тайзым қылғаны келді. Аты Людвиг екінші. Салам. Салам, сәлки. Татына қаймаймын ой екен. Мен сізді келбейді қой деп ойлағам. Біз сұлу селкілерді жандағанды жақсы көрөбүз. Сүйүү күйүү маселелер боюнча профессорбуз. Сіз аялыңызды сүйчү элеңиз. Билбейм. Анда эмнеге үйлөндүңүз? Bir günü tatlaqay, менин досторум бир татлaqay кызды естип келишти. Анан эми ал кыз ал күнү мен менен калып калды. Эртең карасам көздөрү шишип калыптыр. Түнү бою ыйлап чыктым дейт. Санаам ар кайсыга кетти. Мен жырга уктап жатсам, жанымда бир бечара өз тагдырын ойлоп таң аткыча ыйлап чыгыптыр. Колунан алдымдагы жетелеп келиптир. Бул менин келинчегим болот деп бардыгына жар салдым. 3 күн той кылып, 4-чү күнү кайра сакчылыкка чыгып кеттим. Албада туруп, өмүрүмдө биринчи жолу өзүм сыймыктандым. Кандай гана жакшы адаммын. Bir adamga bakıp tartılap koydum. Al meni dengizde tiktep, terezede kütü oturgan elestettim. Barsam, şında öyle al beni kütü oturup dur. Meni görüyor zaman çığırkap çıkıp, moyunman asılıp bıçakta oylap çevirdi. 2 yıl çayabay baktığımız yaşadık. Andan keyin bir iş oldu. Ayalım çamadanın götürüp ejесине кетип калды. Siz анын аркасынан барган жоксуз бана. Эгер сени бирөө чындап сүйсө, сен ага кандайдыр бир корстон болуп, ташбор болгуң келет окшойт. Өкүнөсүзбү? Өкүнчүмүн. Азыр өкүнбөйм. Баса, бул маймылды сизге алып келгем. Өткөндөгү жоготкон айымыздын ордуна. Рахмат. Аты Людвиг экинчи. Людвиг экинчи? Эмне, биринчиси бар беле? Бар болчу, өлүп калган. Ал тирүү маймыл беле? Ооба, ал катерде жүрчү да. Ал эмнеден өлдү? Радиациядан. Радиациядан? Катер радиацияланган зонага кабылып, Людвиг биринчи ошол жерде 200 рентген алыптыр. А бул маймылдар үчүн өлүм да. Адамдар үчүнчү? Адамга деле ошол. Катерде кишилер бар беле? Негизи катердин экипажы 3 адам болот. Демек аларда. Бул кандайча болду? Сакчылыкта жүргөн катер радиацияланган зонаны билип калат. Жеке кабар берели десе радио аппараттар иштебейт. Ошол учурда пассажир теплоходун көрүшүп, жарык менен белги бериш үчүн радиацияланган зонаны арылып өтүүгө мажбур болушкан. Ооба. Пассажир теплоходун сактап калган 3 моряк тууралуу мен бир жерден окугам. Ошондо үчөө тең курман болушту. Эч кимиз кутулган жок. Демек, сиздин бактыңыз бар экен да. Аны кайдан билдиңиз? Алардын арасында болбой калганыңызды айтам.
Болгом. Болгон? Болгом. Сезби? Düşündüm. Sizin жашагым келет дегениңизди эми түшүндүм. Ошол жерден өтпөй эле койсоңор болот беле? Анда 1000 адам айып болуп, үчөөбүз аман калмакпыз. Алар 1000, биз үчөөбүз. Айырмасы чоң. Мен сизди бүгүн да капа кылып алдым көрүнөт. Искен, сен өлүмдөн коркосуң. Өз жаныңды өлүмгө кыяр белең. Кимди болуп турган? Ким үчүн? Жакшы адамдар үчүн. Жакшы адамдар бар бекен, Жер үстүндө жакшылыктар жок эмес. Ага кантип көз жумасың? Мисалга Кудай сага кел. Искен, сен өлмөсөң ордуна 1000 адам өлөт десе өлөт белең. Жинди болуп турмун? Ошондо адамдар өлөт. Каалап турса мейли. Радиацияланган зонаны Айбек, калат. ошондой өлүмгө бел байланган адамга жолуксаң ким дейт? иштебейт. Келесе о дейтир. Ошол учурда пассажир теплоходун көрүшүп, жарык менен белги бериш үчүн радиацияланган зонаны аралап өтүүгө мажбур болушат. Алар 1000, биз үчөөбүз. Айырмасы чоң. Атам тааныбаган акмактар үчүн өлүм эмне? Жинди болуп турмун бе? Ошондо адамдардын өмүрү сенин өлүмүңө арзыбайт экен да. Сен эмне? Бирөө үчүн өзүңдү курбандыкка чалат беле? Бир жолу шеткем. Ким үчүн? Энем үчүн. Качан? Баягыда сен бастоонду катып коюп мен түрмөгө камалып кала жаздаганда. Ошол үчүн мен сен калаганда макул болгон болбосо. Сен ненеңе да далай белектерди бергенбиз. Мен амыңды билген эмесмин. Билмексен болуп жүрөм десең? Жок! Кал. Ал сени сатып алган. Бул барып турган шермендечилик. Сен унутчак экенсиң. Бая түнесиңен чыгып кеттиби? Сени ыйлап айтып бергенде. Мен сени сооротуп, үйүмө түнөбөй, эртеси аялыма милицияда болдум деп калып айткам. Ошондо унутуп калдым. Эмне унчукпайсың? О Кудай. Ошондо эмне? Баарыбыз ушундай шүмшүк. Баарыбыз тең ушундай булганычпыз бе? Сен муну азыр билсең, мен муну мындан 20 жыл мурда билгем. Анда атам башкарма болуп турганда дос тугандар көп болчу. Үйүбүзгө опур-топур коноктор кетчү эмес. Бир жолу бир досу жала жаап, атамды түрмөгө каматып жиберди. Экинчи досу болсо мас болуп келип алып апама сынчы болду. Бая коноктордун бири да үйгө жолобой калды. Апам байкуш бизди чөбүрөтүп шаарга алып жөнөдү. Өзү билими жок. Ач, жылаңач экенибизди жашырып эрдибизди кырчатыш деп кайрат кылды. Көрөк отнайынан көмүр түшүрдүм. Чириген дарбыз жедик. Антпесек ачтан өлмөкпүз. Мына сага адам деген. А сен мени ошолор үчүн өл дейсиң. Ошол сен сактап калган теплоходду жүзү каралык менен жаш кыздын мээсин айлатып, аны энелик мээри менен түбөлүк ажыраткан шүмшүк жигит бар экен. Өз тагдырына ээ боло албаган, адамдык намысын бир күндүк жыргап алмаштырган арсыз кемакыл кыз бар экен. Ошол теплоходдо орун ээлеп калыш үчүн досуна көз үйкөп, аппак сүттөй аялына асылып, чүкөдөй балдары менен шаарга кууп жиберген шүмшүктөр бар экен. Ошолор үчүн сен өмүрүңдү затка учуратып, жүзү кара адамдар мындан арыда дүйнөнү булгай берсине шарт түзүп бергенсиң. Бая бир түрмөк костон эсиңен чыгып кеттиби? Эй, периштедей тазамын деп ант корлонбо. Жашоо үчүн болгон ач көздүк, кара мүртөздүк баары бир сени чүлүктөп ийип салат. Ошондо сени да бузукулук таң калтырбайт. Анткени өзүң да андай жорукка даяр болуп каласың. Айгер көкүрөктөгү котосуу
gelbese. Erkek menen ölmek dursun. Öz yaşoğunda eптей almasan anda ne yapış gerek? Demek benim ömrüm adamlar için arzubayt eкен. Dünyanın ağa ekeni, kara ekeni de kırası. Ömür var жерде ölüm бар болған соң, жер бетінде жамандық, жақсылық дағы болады. O Құдай! Ушундай жогору турган таза акыйкат чындык жок му айткылачы мага? Чындык дейсің бе? Ей, жаралған заттың қирашы, қимылдашы ғана чындык. Кездешу менен ажырашу чындык. Өмүр менен өлүм чындык. Қалған нерсенің бар. Қал! Қарандай қылды. Анда эмне үчүн адамдар азыр деле кара ниетти кыла беришет? Алар адам дегенден түпкү негизи ак ниет экенин билбеген бактысыздар. Сиз эмне бактылуусузбу? Бактылуумун. Анткени мен адамдык саатымды аздыр көптүр аткарып койдум окшойт. Бирок дагы бир аз жашасам. Бирок сиздин кылган жакшылыгыңыз көлгө түшкөн тамчыдай эле болуп атпайбы? Эмне дүйнөнү өзгөрттүм деп ойлойсузбу? Жок, Нази. Бир адамдын жакшылыгы дүйнөнү оңдой албайт. Бирок жакшылык кылган адамдын өмүрү көрктүү болуп тазаланат. Адамдар үчүн өлүмгө баруу бул курмандык эмес. Бул эзелтен берки келаткан жигиттик, жоокерлик парз. Адам. Тетиги досуң үкөн герт башыңарга түшкөн майда барат жүктү көтөрө албай. Турмуштун кыйчылыктарын калбырлап алып, ошо менен жамбагат окшойсуңар. Бирок мунун баары жалган. Жалган турмуш. Айым кайратым болбосо. Yok. Азыр. Көзүм караңгылап кетти азыр. Жакшы болот Асмар. Meni geçip koyçu. Geçip koyçu suranam. Öte karanlıkta özümün. Sen kurduk katol. Özüm törü öz bolup kalganıma adamdın bari jep көрүп Allah'tan öç algım kelet okşu. Men seni ömür boyu kütpödüm beni. Бирок мен шорума жүзү кара адамдар келип адал тилек ак ниетиме суу сээп жүрөгүмдүн жалгыз өчпөдү. Мына эми сен келдиң. Сен мени баткак гүлдөп караңгы түндөн чыгардың. Мен сени келбейт го дегем, бирок күттүм. Мен барайын. Мени күтүп калыштыба. Nazi! Nazi!
Ayakta жүресің. Çekme. Adam uzat. Ayaktan çıkın hemen. Aslandan. Жалжақта бай жөн сөйле. Анда эмне кайра кет? Кетейін деп. Sen жоқ жаққа. Түбеліңкі. Çoң жолға жеткіріп қойшы. Дөңгөлөк жарып. Болып тұр. Жақшылығыңа рахмат. Өзімден кете берем. Сұранам, Еске! Мені қой бері, Еске! Еске! Балдан, ей, не ол атасың? Амай, біз сөйлеспедік біле. Назия. Назия. Мен башқа біреуге жолықтым. Жаңағы немеге бе? Өлтірем! Мен аны өлтірем! Sen gençlik kaldın. Қаншық! Мен адам үшін өлгім келеді екен де, мына сақ өлім. Не сақ! Bunu ne kıladın İske? Адамдардың қандай болуын білгің келеді екен де, мына сақ адам деген. Alçakın devlet! Adam үшін өлгім келе бе? Мына сақ! Alçakın devlet! Бірге кетелі, қаласам, содан таштап, мұғалім болам. Өкөз бірге болса қиналбайсың, Нази. Сен үшін қолымдан келген барын аябайын, барын жасайын. Оқиым десең оқу, ырдайым десең ырда, Нази. Бізге жиып қалдық, Еске. Geç емес, Нази, geç емес. Бірақ ойласам, 35 yaşımda bala çaqamды үй бүлөмдү таштап баса бериш. Мага деле оңой дейсиң. Бирок ойлочу. Сен кетип калсаң мен кантем?
Нази. Sen meni жарқыраған шоламсың, Нази. Экөөбүз бирге болобуз, Нази. Эмне болуп атасың? Нази. Мен сен үчүн колумдан келген баарын жасайм, айтпадым, баарын жасайм, Нази. Кетем дебечи. Sen кетсең, мен турмушум каран түндөй түнөрүп калат, Нази. Нази. Мындан кийин сен деп катуу айтсам, намурсуң, Нази. Баарын кайра баштайлычы, Нази. Isken, Ау. sen meni suyuyorsun. Нази, кечинде мага жаңы кан коюшту. Ошондон тартып начарлай баштадым. Кыясы, акыркы кыйналышымга. Адам баа деп төрөлгөндөн тартып, акыркы демин аткарганга чейинки өмүрүнүн ичинде жерде кыларлык бир иш аткарыш керек. Адам ошол үчүн төрөлөт, жана ошол үчүн жашайт. Ал эми ошол максатты аткарып койгон соң, жашоонун деле көп зарылдыгы жок деп ойлойм. Дагы бир айтарым, жер жүзүндө аппак, акактай адам жок. Бирок ошол кара ниеттикке жол берген адамдын өзү кара ниеттиктен 10 эсе жаман, 10 эсе зыяндуу. Адам баласы негизинен ак бейил жана тунук. Жакшылыктан эч качан үмүт үзбө. Ошондо өзү жүзү каралык менен күрөшүүгө дармандуу болуш. Нази! Өзүңө келчи, не болуп атасың? Нази! 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 Өзүңө келчи. Нази, не болуп атасың? Нази! Нази! Кайраттуу болсо да калп болуп калат эле. Анткени бираздан кийин мен жүрөгүм сокпой каларын билем. Кош бол. Чырагым Нази. Aziz. Şarga varıp göz yumdu. Ha isken bolsa özü bilösüne kayttı. Ha men dagı жалгыз kaldım. Eğer adamlar gözüne şükür görmüyor. Muhakkak